Россия патшалық думен депутат Леонид Черкесов Шубашкарды Кындыр поселок поликлиникинже бұл загурджы. Навыл егебенмеш шулзен бұшламышынже сагыр жулгетсы бұны. Хали шуртра тепле юзав бұрать. Юсав гунда шулла бушланна. Строительсем малданах сцена шинжи кивы штукатуркана ватна. Халя ана шенеце ягадаща. Юхынны коммуникацизене де шивдада электричество дыдымызене, шавынбеге кивы алық сімбе чүрежесене шеннезембе улуштарна. Пүлімзене ушылдармалы хадырзен вырнаштараша. Шиденнезен поликлинике халя хуларе піррәміш клиника больницы жүмінже жутланать. Ачасен корпусне вара хуларе ача-бача больницы бебірлештерні. Идір шанзадрапыр. Поликлиника вақытра ремонту забедересе. Шиндем шөне поликлиникара, шөне меслетпе медицина булыжымне кецейлесе шанатпыр. Южный поселок рабурнагандемде, Альгеш поселогенде бурнагандемде пурдесавынашы шөне поликлиника тузапаныжын. Ача-бача поликлиникинче әшсене вәшленебе бірех. Шупша білзе дұқса пүлімсене шуза дасадасы гына юлна. Ундан седел буганба хальхи еші оборудование вырнаштармалла. Игі поликлиникада хальхи самана итныне тулын девештермеле. Сипленме келегензем черетре андычыр, тада хайзене меллі дуйчыр дезе дұрыжашы гунда. Шак южный поселогінде илемлензе бұрад, лайықламза бұрад, кунда бұрнаган шинземде жолдан жол құршынза бұрашы. Кунда педем кабинетсіне юзашы, калапарында шагында южный поселокра, шене поликлиника, кыжала худагаймала. Шенетні жұрт сипленме келегензене шыны жылумын ежінма бұшлы. Чываш енгаларым Вали, Алексей Енейкин, Татьяна Иванова, Вадим Владимиров.